John, to Otumfuo to Opensuo. Liga, then Opemsuo Nora. So the problem is that Opensuo no. So as that is here, and what the mouth, and they say what travel Nora. Said ne, what don't say a siano ga. I hear. See a band penny for name grand penny for you come home or turn and suffer a sham yamada as a papa. No, says I've been penny for out of suffer or more. A man penny for. Let them come with Nara. A man penny for us every auto suffer with Nano. Two voices as the Sedacasia and Mamuna. Osi ampam bedrid ma bi won kran am yesi am na mane ese me ba no me ba ba chia no yo se na kure bi te wai mu no ma to kra se o ba en ha o so a o be ba wo na so na wa ba chia wo ama ma so te se yo me mba na sa na be bodwa ama me enne wa bodwa ya ama me se ba he o ma se bo nya ba nya so te se o ta ka kra no e so won kwa wo hia no o ne dom e be hia no ne o de abai o se efia ha asante ne onye hoho wo ha se efia ha se de wonu no asante ne onye hoho e wo gama che ahefia ha se de sika ye no ebe mfie duoson enwotwe ne me wofa se o sa brempe wo ba ha me ye bodwa ma no wo polo grounds yo se do to bo se no o se be mfie be duoson wotwe ni
Ono ne wofa na se adwuma prempe oba ha eme boda ama ne kra ha asa me fefe fem sabre no na yen kabomo ne do no de baaye se sabre no na se adwuma prempe oba ya no de kabom odosoko na oba ya se be ne onua be kabom se ade baafo okotra ni kwabna bonifie wo Royal Castle wo kokomlemle ni kwabna bonifie no okotra ni kwabna boni efie kari oso motuni o be sha no oba ya so o manu so o be tenu nya che mia afia ha miwra ha na mini Asante ne ni amugi na mini Asante na me yonko no se samra no sa yewra sebe ko hene efia ha owura ha sebe no oni Asante hene ni amugi fanso ana owura ha no fa do yonko wote alajo na me kosra no se samra oti alajo na ko hene no ko san se nua ansa na me be dia de enso me ne to ayonko fa no se mra so be fro be nua wanyai se be nua yo no oto aso ene ye nua wo ba de chen esa be sra no enne ni ganso aba enne me so meti hande enko mu no a wo fa no fiti ase aye to aso no na me to aso na se ne liga ono so aba ena se be Asante hene ono so aba ha o te hane enka bo mu a no wo fa na se na prempe ene ka bo mu odo ene se be gama de tina ye no sa ka bo mu odo so nkono ene ko se mu kra no to aso ene se be ma tra so wiem ye nyina enkran Asante ekuno ehine fa esrem ye nyina na ye ka bom prince ye betrem wo Ghana ha se sabe sadia je shasiti ano Asante ega buru esrem ye nyina ye ka bom sa de baako se betra ya tran se Ghana ade baako eti Ghana be ye nyina ya se de ti se ehunu se entitimu eniemu Ghana be ye yo enye sabe ye nyara ya se de enti Asante ne nkran ya se de se ye ka bom na ma Ghana ye o se ti se Asante ne nkran se ka bom de Ghana nkango se Ghana be tumagina ama ye nyara ya na ye nyina e wo Ghana so wo se ye ka bom sa so de se ye Ghana nyara ai vo nyina ka bom sa de baako ye me nchima ba no se be Ghana man e be ye Asante kokon fa asase nyinara Asante efitete ye kokon fa asase bebrebe enne ekun ni ho o se ne ekun biara ni ho enne nkabomu ne yimpuntuo na wo ho o se ne nkabomu mpuntuo se etaache ye kwala e ba no e be gba nkabomu mpuntuo abeto so ekun aye ekun ne no ye se de be ya ye manfo benya ahoto ene adwuma ye o se kun ase ye kun se ye manfo nanom ye ma ye benya ahoto ye benya tetea pa ne to to mo daache Ghana manti minim za ga manche Asante hine ya nyeje ntobo amfiri obi aho na emom kwan ye bedi anim a ye betumi aka ma bibia bade e wo so ya se de se ye so to wo se no se ga manche woni Asante hine ye de tuo amfiri obi aho ye de tuo se be amfiri se be bibia mu ye de se ye be hwe ka bo mu e kan ko a ye betumi ma ya manfo akọ enkan no e de ehwe enti na me baya na me be hye ne mrase nanse obedi me nche me di mfia aduonu no obedi me nche be na otwetran me nche me ye ni nyina yo sin na obaya idi kan no ebra onua panis ko bia sade ko hene o di ni fie aduonu no mu wanti antena o be tran nche na wotwuka atwam eta ne nche ni ya fa se ni nyina aka ho namba sa me be danase sini nyina ka ho ade a wo ye no eso na ni ye papa obaya no de asida kase ana bro no manfo nyinara eno so o de don ba me ho o se wo kire do ade to beta ne chen enu nsi na nso me wa ha me be kire do amo se me no nyina so ye be kan bo ma ye bibia tena so ba no be kire do kire so ampa o to na so na ni efitete o kaida na na ma ye tena se be ka bom ana so no nya be ka bom se odo no e be tena ho e ma chima ehun Mesen kranfo nyina se ye mmoa no ye nta na chi mutimi ni animu ma empuntuo man kranma so do se na nanu ma woni nche na kranfo nyinara se ga ma chobe mu nyina mu nta na chi o do so nko
obiara fa akoma pa na obiara nyina dwem emfa ntanachi sabe ya enkaman ebetumpo ase empire no mebo ama no ne enkaman nyina mi oho bibia hia bia oso masuti bia ka yebeto ato adwene ne aboa na mena ye you know say empire and was sama wo obese na nanom edikanfo do maye omususum se ebese omu na ho na unu afanye de oho ebrebe na papa beta wachi de ya consider bia wo kon bia no o ma na so ti a obesore mo de aboa kama se bibia ayo makoko say na mabe my name so mo education fund wa haya so wo be dia me discover tum oni so a mema ni ska dia to ase no afiti ase aye yo so na awa bai onim so ba yi sabe enkola school kro ya education fund se bo hadia sabe o discover tum se bi ni hadia enei o jama abofoto so ko na ma sabe education fund ade aboa ma sabe emu nim ehoma no na sabe o ni bo for no o ti la so ma sire e mo so Osenti emano 500,000 Ghana cedis 5 billion na on fan to as se bi on so e de betum no dia that's a